و میبینیم که این پاسخ شهریار دولت در سوال شما چی است. همراه شما ایرادار شدن میخواستم. خیلی اکا شهرون نمیگو ولدون شه. خود ژورنالیست همه که عذاب داده روشا پریشیب کشاب کنی ما مخلصای اکا قپه میدونی چی کارت میکنیم نقطه. خواستگار خونمون هم آدرس هم در فیسبوک هست همون برامون کردن گیرد. یعنی که صبرینا جان میگویند که در جای سر درآمد کار میکنی پولی زور مییابی چی میشد که شناس شویم ایقا کشلاکتا خالی کنم باور کن ای شناس شدن پشیمون نمیشی. شرشر بارانای توی در جانای رقص و بازی کنن. تصور کنید که با شما خیانت کردن و شما تصور میکنم با من خیانت کردم میگم برادر شو کجای رفتی. میتوان یک بار دیگر خواهش مرا اجرا کرده با رستم اظهار محبت کنی اگر با جای نام رستم نام جبار را گیری بسیار خرسند میشدم. شرکت سوف سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که با سطح در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای سوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید زکات کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن‌ها برای تماس در روی اکران. سلام و باز هم سلام تماشاچیان عزیز و پادپیسچیکان کانال مهراب پرو. باز دیده به دیدار رسید. با شما هستم من رستم عظیمی در برنامه آشکارا. مهمانی برنامه آشکارا اگر در یاد داشته باشید چند ماه پیش برنامه ما با مهمان شده بودند. این هم باشند اکتریس ژورنالیستکا اونی که همه وقت در شبکه‌های اجتماعی فعال است دوستش می‌داره دوستتون می‌دارد و امروز تیار هستند که به همه سوال و درخواست‌هایی که شما در برنامه پیشین نوشته بودید پاسخ بدهند. شناس شوید. صبرینا جان مهمانی برنامه آشکارا خوش آمدید. سلامت باشید. چی حال دارید؟ خیلی عالی. چند مدت شد شما رو ندیدیم تبتون خوش است؟ یاد کردید؟ بله یاد کردیم. در این هوای کرونا چی حال دارید؟ خیلی عالی. تشکر زیاد. از بس که برنامه پیشینی ما گپ شو عنوان داشت و شما مهمانی برنامه ما بودید. در اینجا مخلصان شما سوال‌های زیاد در تگ یوتیوب نوشتن و من یک تا میخونم. اگر شما آماده باشید من خوانم. رفتیم. نفر می نویسد با نام جمال ای دختره قوش میجد بریزه نخود ژورنالیست همه که عذاب داده روشا پریشیب کشاب کنی ما مخلصای اکا قپه میدونی چی کارت میکنیم نقطه. اینها مخلصانی چیکار من می‌کرده باشن؟ در حقیقت در برنامه پیشین اگر یاد داشته باشید من در شرط برنامه بای داده بودم و صبرینا خان بر روی من پولنی پریشیبکا زده چند مدت روی من ورم کرده بود. какой привет, такой ответ بود. بله شما خودتون سر کردید. دل مخلصان من در حقیقت سوخته است و آنها میخوان که از شما قصاص گیرن. مرحمت. جای قصاص رو معین کنید. جای قصاص رو معین کنید. من خودم هم ورزشکار هستم. یعنی که فقط یک به یک. از خود باوری دارید. از خود باوری دارم. احسن. سوالی دیگر چنین نوشته است. صبرینا جان دختر شیرین گفتاری باور کن بعد تماشای برنامه گپ شو عاشقت شدم. مبادا بی شوهر باشی آهسته بگو خواستگار فرستم. اکمل مخلص شما. چی میگی؟ خواستگار خونمون هم آدرس هم در فیسبوک هست همون برامون کردن گیرد. یعنی که در فیسبوک وارد میشوید صبرینا رو پیدا میکنید و حتما مینویسید نشونیش رو میگیرید. پیدا کنید. شما راضی میشوید بعد چگونه جوان باشد؟ پدر و مادرم راضی باشن من راضی. احسن. حوالای بخت خود رو به پدر و مادر گذاشتند و اگر شما در حقیقت عاشق صبرینا هستید میتونید پدر و مادرش رو دلشون رو یابید. صبرینا جان میگویند که در جای سر درآمد کار میکنی پولی زور مییابی چی میشد که شناس شویم ایقا کشلاکتا خالی کنم باور کن ای شناس شدن پشیمون نمیشی. مخلص شما. کشلاک من خالی میکرده با من پشیمون نمیشونی. ممکن جوانی زیبا باشد خوش قد و قامت باشد بر عوض زیباییش شما همه چی لازم نیست. مرد باید همیشه مرد باشد. یعنی که عیشاتی کس عیشاتی دختر نخورد. این یعنی توی شما است انتخاب شما است یعنی که بله انتخاب من همین است که مرد همیشه باید جای مردی که از حساب زن میخورد شما دوست نمیدارید؟ من تماما دوست نمیدارم. خب از حساب زنم نه مثلا وقتی که مرد در خانه میشند و زن کار میکند و یا که کاری که مرد میکند زن میکند این تماما از روی نمیشود. درست است از روی آدمگری نیست. و صبرینا خان فکری خود رو گفتن. بیایید سوال دیگر رو میخونم. من همین دختره که در کیم کدام یک فیلم دیدگی به فکرم خطا نکنم
пешниҳод мекунем ки ба ягон филм рафта нақши хубу арзанда пешкаши мо мухлисон гардонад. Эҳеҳей, коргардонҳо дар куҷоед? Магар курет зебосанами хушсухана намебинед. Ин кас пешниҳод кардиянд. Чӣ мегӯед дар нисбати мухлис? ба ман бисёр пешниҳод карда буданд ки дар ин филм бозӣ кунад. Гуфта дар фейсбук ҳам масалан бисёр менависанд, коргардонҳо менависанд. Онҳо бисёртар ролҳое ки хандаовар аст ё ролҳои комедияда ман пешниҳод мекунанд. Ман ҳамчун намедонам, ман худам наметавонам бозӣ карда дар ҳамон ролҳо. Ба ман роле ки бошад ҷиддӣ бошад, ман метавонам. Агар ҳамон нақше ки ба шумо писанд бошад? Не, нақше ки ҷиддӣ бошад. Ман нақши комедияда бозӣ карда наметавонам. Бисёр ба ман пешниҳод карданд. Нақши комедия асту, ханда асту ё ошиқӣ асту. Ман ин хел Ман ёд дорам ки як сароянда гуфта буд ки ба Сабрина пешниҳоди сценария кардам, то дар клипи ман нақши хиёнаткор, духтари хиёнаткорро бозад, аммо рад кардед. Чаро? Бале, ман мегӯям ки ман нақшҳое ки ошиқӣ аст, масалан несерьёзно ҳастанд, мегӯям ман хеле нақшҳода бозӣ карда наметавонам. Ман нақше ки бошад, масалан нақши ғамгинӣ бошад ки ман онда бозӣ карда наметавонам, лекин нақше ки комедия аст ё духтар мерава хиёнат мекунад, ман хеле нақшҳода бозӣ карда наметавонам. Бале. Нафари дигар менависад: ман мухлиси Шаҳрёри Давлат мебошам. Аммо барномаи мо чӣ дахл дошта бошад, ман ҳайрон. Аҳа, дуруст қайд кардааст. Ман мухлиси Шаҳрёри Давлат мебошам аз Русия. Хоҳиш мекунам ҳами Сабрина ба ҳамун занг зада изҳори муҳаббат кунад, кани ӯ дар ҷавоб чӣ мегӯяд? Как раз вай ҳам безан аст ку. Чун хоҳиши мухлисон Шаҳрёрро аз куҷо меёбед? Дар ҷои аввал меистад. Ман аз коркардон хоҳиш мекунам ки рақамҳои Шаҳрёрро пеши шумо гузоранд ва мебинем ки посухи Шаҳрёри Давлат дар саволи шумо чӣ аст. Ман таклифи оиладорӣ кунам. ишқ ислом накунам, таклифи оиладорӣ кунам. Изҳори муҳаббат кунам. Шумо розед ки хонадор шуд? Алло. Алло. Салом алейкум. Салом алейкум. Акаи Шаҳрёр шумо? Бале. Ман Сабриная мухлиси шумо мешавам. Салом. саломатиҳо хуб, аҳли оила ҳама хуб ҳастанд? Раҳмат, худо рашида. Ман нами сурудҳои шуморо бисёр гӯш мекунам, баромадотонро бисёр мебинам. Шумо хеле ба ман маъқул будаед. Ман ба шумо ҳамроҳи шумо оиладор шудан мехостам. Хеле акай Шаҳрёр набигӯ оиладор мешавед? Хай гуфтам аз рӯи одоб намешавад, якум бор занг задам. Хамарӯз нахай рӯи кун. Аҳсан. дар ҳақиқат шумо мухлиси Шаҳрёри Давлат ҳастед? Не, ман мухлиси Аҳмад Зоҳир ҳастам. Ман агар шумо мухлиси дар ҳақиқат мухлиси Аҳмад Зоҳир бошед, метавонед 4 мисра суруд замзама кунед. суруд? Бале. Буро буро ҳар ҷо бошӣ, ҳар ҷои ин дунё бошӣ, як рӯзе пейдот мекунам, нигоҳ ба чашмот мекунам. یک روز پیدات میکنم نگاه به چشمات میکنم. احسن در حقیقت اثبات کردید که شما مخلصی شادروان احمد ظاهر هستید. نفر دیگر می نویسد صدایش بد نیست، چرا سراینده نشد؟ من سراینده را دوست نمیدارم. چرا؟ نمیدونم. دون ژوان و مظفر شادیوف که اینها حجوینگار و اکتوری بسیار موفق هستند میخواهند که در نقش در یک فیلم شما رو دعوت سازند. خواهش آنها رو رد می‌سازید یا راضی میشید؟ من یک چند پیش گفتم که من نمیتونم نقشی که کمدی است. شاید پیشنهادشون دیگر باشد. پیشنهاد اگر نقشی که جدی باشد میتوانم. تشکر. نفر دیگر می نویسد رحمت الله السلام علیکم برادرو، با خیالم سازین دو مصرع باید گفتنیم به همین دخترک رسانید. با خوشروی دل مبند ای مردی عاقل که در لب خنده دارد کینه در دل. ها که خوشرویان عالم به وفایم بود کوین. شاید غلط کردم و در آخر قید کرده است رستم عاشق نشیده باشی همین اپشکده. این معلومه که ترا نظرش نمیگیره. شاید شما در دل ما رو نفهمید، شاید در دل این محبت دیگری جای داشته باشد، شاید در دل من دیگه کس جای داشته باشد و
ба як барнома мо наметавонем бо ҳам бирасем хушбахт шавем. хозкорамон кунам гӯед. бале аллакай шаҳриёри давлат умед аз ин кас доранд ва ҳоҷат ба ман нест. хоҳарҷон хуб кардӣ ки ҳамин барандаи азоб додӣ. Дер боз мехостам инами журналисти ҳамадона мағлуб кунӣ. номри картата навис 2000 рубл ба номут роӣ кунам. панҷакенти бача. дар кор нест. чаро? худро ки дӯст намедорад? ҳамагон дӯст медорем ку. ҳамагон дӯст медорад, ман дӯст намедорам. ман ҳамин коре ки худам мекунам, худам кор мекунам, худам ман сама сабой мегӯям ку гарусикати гӯям ҳамиқа шуда одат кардаги ҳастам. ман аз ягон аз шоти ягон кас намехонам. ин ҷавон ба хотире ки шумо маро азоб додед не ба хотири ягон чиз қабул надоред. қабул надорам. ба картаи ман ҳатман фиристонед. шумо ҳали фасло навистаги аст гӯяд. рақамҳои ман дар веб-кунад. сабринаҷон изҳори муҳаббате ки ба рустам кардӣ ба ҷои рустам ман обу адо шудам. оҳо метавонӣ як бори дигар хоҳиши маро иҷро карда ба рустам изҳори муҳаббат кунӣ? агар ба ҷои номи рустам номи ҷабборро гирӣ бисёр хурсанд мешудам. ҳа чун хоҳиши мухлиси шумо аст ва шумо метавонед ки ҷаббор. бале номашон ҷаббор аст. гӯё ки ман дар нақши ҷаббор дар рӯбарӯи шумо истодам. шумо ба ҷаббор изҳори муҳаббат кунед. ҷаббор, ман аввалин бор туро дидам. вақте туро дар роҳ дидам, хеле ту ба ман писанд омадӣ. ман аслан мехостам ба ту бигӯям ки ту ба ман писандӣ, вале ғурури духтарӣ ҳамроҳ надод ки бигӯям ки ту ба ман маъқул ҳастӣ. вале вақте худат омадӣ дар ман гуфтӣ ки ман туро дӯст медорам, ман инро рад карда натавонистам. ман ба ҳама пешниҳоде ки ту мегӯӣ розӣ ҳастам. ура! пагоҳ ту. дар аҳсан. куҷо ҳастӣ неси биё. ҷаббор агар ки шумо дар русия бошед ё ки дар тоҷикистон ҳатман изҳори муҳаббат кардан ва шумо мардона биёед посухашро аз забони худа шунавед, хостгор фиристед. худо хоҳад тӯйро дар ресторани якасарой мехӯрем. саволи дигар. сабрина дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол аст. постҳои таъсирбахш менависад. саводаш низ олӣ аст. ба чӣ касбу кор машғул бошӣ хоҳарҷон? ҳаминашро намедонам. ман аслан худамро журналист намегӯям, вале ман журналистика хатм кардам. журналист намегӯям, ихтисоси журналист ман кор намекунам. вале ҳамон хуни журналистӣ ҳаст. ҳамон чизе ки хондагием, ҳамон масалан дар кор несту, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёртар ман хуни журналистӣ дорам ки масалан гап мезанам, чӣ мекунам. боз ба ягон тиҷорат машғул ҳастед шояд? даромади шумо аз куҷо аст? нест. ман кор мекунам, коргари давлат ҳастам. аҳа, махфӣ аст. махфӣ аст. ташаккури зиёд. сабринаҷон, се пешниҳод дорам. якум мехоҳам дар васфи модар шеър қироат кунед, дуюм мехоҳам шеъри ошиқӣ хонед ва сеюм хоҳиш мекунам ки дар бораи хиёнат таронае бигӯед ки дӯстдоштаи хиёнаткорам шунида шарм дорад. хоҳиши мухлис аст. ҳамон охираш деди намешуд. зур мешавад. марҳамат. якум пешниҳод дар васфи модар шеър хонед. аз устод лоиқ мехонам. марҳамат. зинда боше, зиндагии ман хуш аст. бо ту ман бошам музаффар, модарам. гар бубанди рахт, он соат мабод. бо ту мемирам баробар, модарам. дуюмаш чӣ буд? аҳсан. ва мегардем ба дуюм вариант. варианти дуюм дар васфи шеъри ошиқӣ. бале, ишқ. ишқ дар дил шӯълаи субҳи саодат будааст. ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст. дар ҷавонӣ ишқ буду давлати дунё набуд. он ҳама бедавлатиҳо хуб давлат будааст. аҳсан. ва ба дӯстдоштаи он нафар ки хиёнат карданд метавонед ки як таронаи таъсирбахш. рости ман тарона намедонам дар бораи хиёнат. шеър не ман тарона. касе дар ман хиёнат кард мегум брадаш. тасаввур кунед ки ба шумо хиёнат карданд ва шумо тасаввур мекунам ба ман хиёнат карда мегум брадаш куҷои тафтӣ. не, ман фикр мекунам ки дар охирон рӯзе ки дар чашмони шумо ашк аст ва ҳамон нафаре ки шуморо ман хиёнат ҳеҷ гоҳ барои кард. ягон кас гирья накардам. дар назди ягон кас барои ягон кас гирья накардам. хуб дар танҳоӣ гирья мекунам, вале дар тасаввур кунед ки ман хиёнат кардам, дӯстдоштаи шумо ҳастам ки 7 сол боз ишқварзӣ мекунем ва рӯзе ки мефаҳмед ки ман дар ҳақиқат бевафоӣ кардам, ба рӯи ман нигоҳ карда чӣ мегӯед? садқаи ишқи покам шавед. не. ин гапҳо аллакай обшуста ҳастанд ва шумо шояд он гапи дигар мегӯед. намедонам, ман бораи ҳам дар ин ҳол набудам. масалан
агар будам ҳам ман масалан характери манро мебахшед ман духтарона характер надорам ки масалан гирия кунам шинам ё кунам. ман ҳамон касе ки рафт касе ки монд ҳамон чизе ки худо мехоҳад ҳамон мешавад. яъне ки шумо ҳаволаи бадбахтро ҳам ба худо мекунам, хушбахтро ҳам ба худо мекунам, ҳамашро ба худо мекунам. дуои бад намекунед мисли духтарҳои имрӯза? ҳеҷ гоҳ намекунам, накардам. ташаккури зиёд, беҳтарин. ман фикр мекунам ки баъд аз тамошои ин барнома сафи ошиқони шумо ниҳоят зиёд мешаванд ва дар куҷое ки истиқомат мекунед ҳатман ба дари хонатон хостгор мефиристанд. дури ба дастне ки раҳому вайрон махфӣ набошад намегӯям. дар дохили душанбе. дар ҳамаи барномаҳои шумо ман тамошо мекунам ҳамагон рақс мекунанд. агар Сабрина дар барномаи ошкоро рақс мекард мо хурсанд мешудем. як гурӯҳ мухлисони шумо аз шаҳри Санкт Петербург ва дар зери ҳавои Шердилҷон мехоҳам ки Сабрина Бонун рақс кунанд ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки 4 мисраи сурудро бимонанд. марҳамат. شرشر بارانای توی دادر جانای رقصد و بازی کنن دو روزه دورانای شرشر بارانای توی دادر جانای. тамошобинони азиз, ин буд як суоли мухлисе ки як гурӯҳ мухлисони Сабрина Бону аз шаҳри Санкт Петербург занг заданд ва хоҳиши эшонро мо рад накардем ва Сабринахон рақси зебо дар зери ҳавои суруди Шердилҷон карданд. аҳсан мегӯем. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо 510 комментарие ки дар барномаи пешин омада буд аз миёнашон 300-400 нафар аҳсан гуфтанд ва буданд суханҳои қабеҳ, таҳқир ва фикр мекунам ки бачаҳо гапи сахтро лубой кас гуфта метавонад ва лозим нест ки ҳар гуна гапро нисбати як хоҳар раводонед. ман фикр мекунам ки шумо аз навиштаи худ аллакай пай бурдед, шарм медоред ва дигар ин гапро наменависед. 200 чанд нафаре ки нисбати Сабрина Бону баҳои баланд доданд аҳсан мегӯем ва чӣ гуфтан мехоҳед ба он нафароне ки шуморо дӯст медоранд? аввалан гуфтанӣ ҳастам ки дар ин фазои як фазои бедеб аст ки масалан вирус омадаги аст, худро эҳтиёт кунед. хуб бисёратон медонам ки дар ғарибӣ ҳастед, худро ҳамеша эҳтиёт кунед. дур аз ватан будан ин кори осон нест. кору фаъолият кардан дур аз ватан будан, дур аз падару модар будан кори осон нест. ҳамеша худро эҳтиёт кунед. ягона сухане ки ман гуфта метавонам ҳамеша худро эҳтиёт кунед. худованд ҳамеша нигаҳбонатон бошад. ташаккури зиёд Сабрина Бону ва мо бисёр хурсандем ки шумо даъвати моро рад накардед ва меҳмони барномаи ошкоро шудед ва ошкоро ба ҳама саволҳо посух гуфтед. саломат бошед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро бо иштироки паричеҳраи саҳифаҳои иҷтимоӣ Сабрина Бону. бо шумо хайр намегӯем ва чун барномаҳои мо дар навбат ҳастанд, бо мо бошед. шоду фирӯз бошед. хайр.